morning song. Mecile mi kuto le wemu. E questi horoscope ina bon pele domina turo jiro besin som 27 wai 2 août. Mu ina je o minado ko de uti amo de sun e jawe na ti gbon mi o minado. Do avivo sun ina belu sidigbe jawe o. E kala belu sidigbe jawe minado jo asanu kontole benegbe mi o do independence commiton minado gbe lu ko commitole brado ko ini o pe ki ko la gena ni bon ko ina tin beneto mi kala do gbe nu ewe me direct ko minado gbe toto mi tole brado kudo aso iton do aso e wa ni o ni dojo ni toto mi tole o e ma ti te do mi uta we a mo ko ton e la ve unu mi kala go do gbe nu policier mi tole e me policier le mi do gbe ni me bi brado kudo aso do nu e na ko do awon ti be no yo lo cash ni ni o e ma ye dewe so an ni jiro bi na keke na blo mo ko ton mi ka mo lo jiro me keke blo be no so azon de na ti te gun de la wuli bi gun azon mo ko ton e pe wo wuli mi mo a mi na to be mi brado mi kum lo jiro abi go sun me o azan lo ko ene de me ba zan yo le azan da gia azan mu konto azan tongo azan foton ko tongo ba azan bango ko yo lo premier 3 18 au 33 ouais mais des ba ja wi ala ya aja ko mutu ya aja ko keke ya e ko ikun ba ya aja ko ko ya aja I blue da ko de yo aja ya ko da ko de yo mi na lo ja san ene ni ole kun ya san da do mi me ka ko ti da se ni obele yo mi na mo lo ji o ve ki gra o lu pesa mi to mi so de o mo ira no kuku un de mi na blukun mi na tun o de single ti me yo do o de vie bo mi buti ko se ale me na mo si mo koton na ho bo ji beza mi to gbe ogbe gbe mi na san mo koton premier août we me ji premier août anza me ji 3 août na za eton me ji 18 août na za me ji 30 août ina zina to bo da gbe na tini me kala do ni kun lo je avivo sun o me o e ja ni na hewu mi na tun lo je do lo tanton tout tanton e wa sun na fana tan wa pese apape tout tanton e sun na fana tan wa pese apape le mi mo no mi to e le mi mo toro mi mo lion mi mo vierge mi mo balance mi mo sagittaire mi mo verseau mi mo poisson mi de on dit clamble bon no bélier taureau lion vierge balance sagittaire verseau pour poisson pour mina tono jiro savon sachet e we mi de binazan savon sachet la e ko se ale de mwe a ke chakilo pour amon tu na ko on a des zandi a vivo son mi do me de tout a ke zandi ka ba vivo son e photo ala molo jiro a kwesi apapo o ve de muna de moya a so to si apapo no ko na tin mi me kai du ele de polero mi me Gémeaux mi me Cancer mi me Scorpion polo mi me Capricorne pour mi na molo jiro mois de d'août et la scène de mi peli do apesi apape ni akra bo ko me la scène do ya mi na donne no jiro parfum salon de Genève parfum lo e ya te ko na ko jaki we adale e we lo buti ko se ale bi me ma ko peli do le ti ke me kaka bo mois d'août et les photos we me Gémeaux Cancer Scorpion polo Capricorne po mi de ko do ni mi kra do mi ko lo jiro avivo sun me o e su ga ko lo me di o be si ga ko lo me ti kra je avivo sun ti azan ko kun we go gbe o du tele do akosu we mi na do du mi lo yo lo kini le mi me kini o me di be si 22 juillet mais je vais dire 23 juillet ouais 22 août là et tel kini mi de o mi na do mi kun lo jiro mi na tun azami ton da gbe o kuno zabe dimanche là azami ton da gbe couleur de chance mi ton ko klo jono e wa yo mi na rozan we me kai lion a tout le jour pas que si c'est ma ana ku sulo si me dimanche là on a no le na so ba bi na fa na so ba da gbe na tin we mi kan tu kun lo jiro we me lion a ja ka ye we o gan ko me so gan we ba te mo gan te me so gan wo me sansa alo gan aton so gan zeme ko le ko as gan do le me o enyo me lion be na ka ye we lion kan tu lo jiro e mi ya mi sai vito tu mi na ka ye we o e mi na yo we sa no yo zirachie alors zirachie lo en Somme 78 verset 72 Aïma les mots, en Surat 45 verset 15. À quel bout tout c'est un bon lion, à la oui bon kaiso, à la oui bon temps, bon la oui bon coco. Et t'as pas oui bon kaiso là, l'eau a trop du mail lion, on tombe million, kaiso soit un million. Mais quand on donne pour le jour à force, on a mis bien, nous on veut des bois qui sont l'autre ennemi. Nous comptons le jour, à ça on veut voir la situation, mais là, nous mettons le tapis de garder chanson, à voir, ma voix nous rien c'est symptôme. Et le côté où il veut me dire pour mon coton, à voir nous no kajiwe but we ba ile no bio ete ka no bio no e beto te ton ko do mi na ndawi e mi na bi no ma so bi do ya ala kaji na bio no ko to e o no e ko do
de ko medesi nde wreka me de adi bono ka intuyo akaji o mu koton ina sojo mu e o akata bi de galeji o we me de ba do nkudo apedi we ado nkudo liwe e o abamna wuli alo dandan mu koton ino abi o tapi de galeji abamna gba pe abamna ko moto akara zoro ajo akogbo gba pe o ada zoro ajo akogbo ko moto wa akata bi de galeji mo bi o mu koton ali no mu koton le o me na do bi do ji tapi de galeji o bi sodo de utun mi bla blulu e cabinet bi ton khedi na bi e kala he mo na ina ko do wi mame ame chaki kono ko aton 25 ewe na do boutique océan le crime o do ha tapi de gale soji e ko si tapi de gale soji o mi na tu lo 16 kuto mi le so le lo tenu e me kini le eni o lion le skeleton me lion me diversi 23 juillet wa 22 août mi na tu lo ju de leti mo veri bon nous taji we kali bon nous mon coton le ni blo aluminium blo e la so abito na quit e la so tanya kana no ko do bi bi mu we me lion an tu lo ju e sunu ayin adulanda ni fo be lolo anda ni fo e yin wa yin adulanda sunu fo anu we me lion lo le lo ti tautu adunu adamu coton ana mo lo ju ve ki na o présenter ton singidi na support mi gon ne mi kana blo mo fifa na no ne mi na blo mo tala penalty ne mi na blo mo ko ina team mi na do mi lo jiro wudi e so lote bo wuli le ni o mi so do 16 août mi do ni be me le ya mi do ni jo asime ton doa mi do ni jo asume ton doa mais ne mi kana blo mo fifa na team bo tala penalty wi en troje wo mo ko to ala le mais lo eau de purification bain de purification de l'aura bon nous quand on est le 16 août le réveil et aussi il y a nous we go de we me lion ni a blocon ana turo jiro nous quand on est sur la zone tala ni kana ko do yo e we no dia na gwa nous allons we me lion me express 23 juillet ouais 22 août ana nous allons we en turo jiro verra sous pour le présenter ou verra sous pour le présenter ma sol de bon mon kicha bien outil moi turo jiro ou mon coton e yo banale ni we me ko gba nous allons kon mama ouvert qui na représenter on mon coton e ka diablo na bien na ben on est d'accord oui maman avec 7770 francs 7770 francs mais les dion kaka 14 couton a connait encore mon coton mi ka diablo ou lile ni o mi na belo dimanche 16 couton mi na belo 7h du matin mi na belo quand oui mais mon a follow 23h dans wolo kome we me jawe o gan me jo ya be mi na wa bana le mo koton asile mi na wa gan kome asile mi na wa gan we me asile mi na wa zanza asile mi na wa bada gan me jo yo mo koton we la don koton ma be alado we la wa numéro de to de akara yiro mo la do renseignement yo le mo le petit conseiller me o 96 44 90 89 96 44 90 89 94 46 15 75 bon ma ba to sifa ni kondoro pro ko bitonji boni otsin sun elo le jawe o ni sun dagbenu yi ina temi morning calling so 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 morning calling so